rujak julid kok. Like a Hellcat. Dan lanjut mangan rujakan. Bi, ora topi nayah bi. Topi nayah bi nang bayar bi. Enggak, Pak. Itu topinan Sit. Mangan rujak. Rujak, guys. Mangan rujak, guys. Di es lilin apa enak jane? Apa? Es lilin apa es batu? Selesai lah. Nggak usah. Ini loh. Saya tahu lu dari isi. Mau cerita julid. Sini Kak Julik, diiris ya. Mungkin lo mbak piro. 13. Sih. Iya. Wah, besar. Saya kusuk lagi mau. Saya tahu lu dari isi. Wah, anak itu. Apa nih? Pintu tak mau pintu. Bimbing risi ya? Lah ya keren ini isone. Enggak sih. Yang ditari. Terus pirang. Ayahmu kuwi lah. 12 ya ki. Ayahmu tak tahu nanti. Agak pedes sih. Sini bi, rantek nggo. Kalau enak di es kedua orang mahak dah.
Banyune sak blombong, pucuke sak wajak, sak cowek. Ini. Warnanya ini. Hindi. Udah. Itu sapi iki. Hindi. Ndek kelas Andi se. Halo. telas. Damatmu budal kerja berapa? Dia pergi mulai jam 10. 17, Semua pangsing di ngono lho. Orang ngono aja kuwi lho Mas aja wis dipangan sing ndi. Aku pemangane di wareg dhisik. Wis nonjok. Dibeli berapa mak kilo mas? Terus berapa ya? Halo. Tenang gak pedes? Ya dek ben batik dek ngono pedes sik. Kilo sing sebenarnya beneran putih batik. Ki paren batik. Iyalah. Cak lawe bubuk. Ngono kok ngenteni udan. Hah? Kok ngenteni udan kurang rupuk. Sopo? Ora ngenteni udan ora. Iki semen biasa kabeh, Mak. Hah? Sing didane semen biasa kabeh. Hah? Soalnya semen putih kan gue bawa. Mau. Ben. Apa? Bakar. Menaruh cat bulit kok. Menaruh cat bulit. Yes. Ayam geprek, guys. Sendal.
Terus lewat. Tuh, sayang. Berapa terus iya. Apa baca ucapan lu aku kakek Eh? mau. Tuh.